Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar men Bekam. Arnama qo'sh keldingizlar. Inchi arnaga tirkilib like bosganingizlar. Bugun biz Dream League o'ynaydigan bo'lamiz. Endi bu Dream League endi qalay aytsak bu FIFA yetmaydi. Biroq o'zim o'yim FIFA yetmaydi deb o'ylayman. Endi biz bugun o'ynab ko'rik. Inchi ketnalar qo'y ekstra klass 790 yillar ekan. Agent Sredki legenda neler bor ekan. Mana nerede o'yinchilar sotib oladi ekan. Da нормально. Ketdi. O'ynayq. Karyeraga kiramiz. Mening komandam Barыс desek de bo'ladi. Endi ketib o'ynab ko'rik. Endi men uni bayaqda kichkintoyimda endi 7 yoshimda sonda o'ynayman. So'zda maqta endi so'zda maqta o'ynayman. Hozir men endi o'ynay olmayman hozir. Endi bu FIFAga o'rganib qoldik hozir. Qarang endi FIFA Finter, qarshi pas beru, tez yuguruv degan o'rganganmiz. Endi nerede qalay udar tebemiz sonda bilmay turman o'zimda. Bu men pas beradi, bu men pas. Tag'da pas. Endi tag'da bir video chiqaringlar desangizlar, o'sha men tag'da anaga tirkab ketdim. Al FIFA o'ynan desanglar, like bosganingizlar. Qaysi ko'p bo'lsa uni istim tushiradigan bo'laman. Mana shu dop tortib olamiz. Ketdik. Endi buni men 2021da qurashtirgan bu neni komandani. So'nggidan beri o'ynamay keldim. O кезде Free Fire sonda neler o'yinlar tanmal bo'ldi. O'ynadik sonday o'yinlarda. So'nggi bilmedim hozir qanday Barыс komanda. Men shuni ochdim bunda deb o'yladim. So'ng esime tushib, so'ng o'sini aytib o'rjim keldi. Yo'q, aldadi. Pas. Endi men tag'da bir video tushing deb o'ylab turib, Free Fire o'ynab ko'ring deb. Unda men Free Fire'ga qiziqib yurman. Endi FIFAni tashlamayman. YouTube kanalimdaman. Endi gol bilmayman qalay pas gol tiqatini o'zimda bilmay turman. Ketdi yugurik. Endi bu yerda penalti degan unda yo'q chiqar. 50 bo'ladi. Ne birazna qatat na yerda tez yugurganligi pas berib anday qatat. Ko'rdi. Mana pas beramiz. Sesa. Ket. Ha. Shu tushundim. Endi men udar tibet kelsa, tushundik endi. Bu men stop olamiz. Qoldi, qatvatir telefon, mana puh. Men o'ylagam, endi birinchi time bitdi, men o'ylagam, o'sha videoda video chiqaram, ideyalar yetmayapti, so'zin o'yladim, men Free Fire tushunba deb. So'ng yo'q, bu nega Ronaldo deb qarshi. Nemi bu kanal futbol o'yinlari Ronaldo deb o'yladim, so'zin Dream League tushirdim. Biroq Free Fire'da ikkinchi arnam bor, so'dan tushiradigan bo'laman. Endi o yerda ava degan so'nggi shapkalar jasab olay. Sizin tushiraman. Men ikkinchi kanal Bekam deb turadi, so'ng bosasiz. Jazasizlar chiqadi. Ketgan birinchi time. Bitta endi ikkinchi time boshlandi. Endi men videoni 3 kundan keyin sondaydan chiqarib turam. Men kun sayin chiqarmayman. Endi bu youtuberlarda sonday 2 kundan keyin, 3 kundan keyin chiqaradi. Arasida 5 kundan keyin chiqaradi. Qatvatir u. Ketdi. Topni ortga berdi. Mana yerda yaxshisi bu yerda varotarga любой odam qo'yib qo'yadi. Al FIFAda varotarning o'zi kerak. Bu yerda любой odam qo'yaveramiz.
кеттік. Допты тартып алды. Бұл енді 0-0 болған сияқты деп ойлаймын. Енді гол таппаса болды. Топ тартып аламыз, кет. Доп кеткен жоқ, паспен. Доп енді бах деймін, атын да білмейміз бұның. Топ кетті, жоқ, топты вратарға берді. Біз енді допты тартып аламыз. Енді гол. Угловой. Енді бұл жерде біз қалай гол тығатынды, енді угловой қалай тебеміз, көреміз қазір. Менде бір финттер бар, сонда үйреніп алдым. Топ тартып алды. Кет қалды деп ойлаймын, бірақ кетпеді. Топ кет қалды. Топты алып қойды. Енді топ тартып ұрпыз. Енді гол емес. Вратарымыз мықты де айтам. Енді бұл бір любой адамды қоя салдым. Мықты ойын екен, вратар екен. Жөкет пас бердім. Енді тағы да пас, гол емес. Замена ма? Или кетті. Допты тартып аламыз. Кеттік, жүгір. Мен негізінен бастым. Екінші тайм бітейін деп тұр. Екінші тайм бітті. Тағы да тайм болады. Жоқ, енді біз қарсыласымыз жеңді. Онда осыларға енді мен енді жаңа да ойнап тұр десем де болады. 2 жылдан кейін. Мен осылар не екенін білмей тұрмын. Бронзовый кубок. Nerede қалай ойнайды? Моя команда. Кет көне көрейік па? Жайтын обзор жасап көрейік мен командама. Мой клуб жұлдызшылар жоқ. Мой команда мені осындай мықты. 2021-де шыққан нелер ғой. 2021-дегі кеттікті ауыстырамыз енді. Азақ нелер тұрғандарды. Негізі мықты. Ток сізге барат бұл жерде, бірақ любой. Мені вратарға любой қойға болады. Мен нан қойсақ, алса. Негізі осы жақсы маток деген. Тағы да шығарым осындай нелерді. Нелерде Месси бар екен. Саллах, бірақ бізге 790 алмаз керек. Бұл жерде мені сатып алуға да болады. Игроктарды. Мені Сара 67 дейді. Тренер is from. What? Где? Ол қайда? Кетінен көріп. What? Қайда кет қал? Мен ең көтейін десем, ол кет қалды ғой. Көрейік аз. Командамызға кіріп көрейік. Бар, бәрі нормально. Енші достар, енді бүгін біз видеомыз бітті. Енші арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Енші сау болыңыздар.